regardez dans matin bonjour, soit regardez dans soir bonsoir. So, je dis à moi faire Marim là, and then Momim. Hello. C'est Madame Gina et Monsieur Z. So, je dis à vous parler pour 10 questions de moi-même. So, je vais aller entre maman ensemble avec Marim là. Je fais combien de temps avant Mommy? Je fais 21 ans. Je fais 21 ans maman. And then, je fais 3 ans Marim là parce que j'ai 24 ans. So, je vais aller montre maman 5 Marim là qui est assez connu. Ok, j'ai 10 questions là. Nobody? You need some water? Oh, you ready? Oh, yes. No, I don't want water. I don't want water, baby. I don't want water. You just gotta win this. For games, if I can't get in my bounty, but I said if you don't win, we're gonna get a divorce. Because you gotta know your wife. I'm keeping baby. No! Ok, on commence. Qu'est-ce que vous faites, moi? What's my date of birth? Qu'est-ce que vous faites, moi? 12 mai. 13 mai. Ah! 12 mars. Non, 12 mars. Get tout le monde boire. Vous faites dans mémoire. Exactement. 25 mars. Et Vous moi, 10 êtes pas mai. obligé de quitter tout d'aller. On va couper là. Ma mettre ça pour mon yo, maman. Ok, what's Vous my faites date? 12 Okay, mars, maman, chérie. maman. Ok? Oh, get the point. What's my date of birth? March 12, 1994. Oh, 1995. 94. You too. 1994. Oh, 1995. Yes. 12 mars But 1995. mommy, it's in 94. So, 94, ou dit 12 mai, même les dit 80. Ça va bon, mais couper li. Ok, 12 mars 1995. Ça c'est plus de fête, moi. So, j'ai March 12, 1995. You gotta remember this. You too, mom. No. Ok. Yeah. Ok. Deuxième question. Qui pique des femmes? What's my worst habit? Ou arrogante. Ou très arrogante, ou autoritaire. She said you're arrogant? Yes. She's autoritaire too. What's my worst habit? I say you're brutally honest sometimes. Well, I have to be I know, honest. but sometimes it's just mean. Li just dit pour ça que parfois like comme si l'aime honnête comme si m'a dit un bagage me just veut sou comme ça. Me dit ça fait la bon bagage ou bien brutalement honnête moi. Les m'a dit comme c'est pour Bon, ça c'est ça lui-même, il senti, il est capable d'exprimer comme ça. Ou pense c'est ça qui pique des femmes. Notre défaut pour moi-même, c'est parce que ou arrogante, ou très arrogante. Arrogant. Yeah. Okay. Ou So très you think autoritaire tout. okay. Well, on point. But première question, nous tout de down. Deuxième question, on point. The first question, y'all both are down because y'all get it wrong. But this, no, I'm not couping. Comment ça m'a fait pour mon yo? Pour moi, vous yo dit, vous yo ouais, ou pas qu'on l'aime fait. Maman pas qu'on tout fait moi. 12 mars 1995. 1960, mamie c'est 1960. 12 mars 1995, baby. Ok, on point. T'es content à Dieu faire. Ok, mom. Ok, ma vrai, and then parfois, ma qui kon ba mentir, l'aime pas vérité, just snap li comme ça, et puis, il y a formal. So, c'est comme ça. Troisième question, what's my favorite food? Qui mange le plus aimé? Qui mange le plus aimé? What's my favorite food? Moi, je bien aimé. Bouillon. Qui mange le plus aimé? I don't know. That's a fair question. 'Cause you eat a lot of stuff, but I'm gonna have Qui to mange go. le plus aimé? It has to be some kind of meat, like chicken. I love seafood. Like, how can you guys? Crawfish. Oh my God, maman, moi poisson. Qu'on a même bouillon tout
toujours besoin de bouillon. Yeah, that's not fair. 'cause Oh, we eat a Jenny, lot of moi, something mais to tout eat. manger parce que moi, chaque fois, je vais ou Skinny, mes amis, bagay men tout manger. Bah, moi, j'aime qu'on ait mes bouillons longtemps. Bah, Si. qu'on a changé. Okay. So Okay, pour moi, c'est Facebook. bouillon, and for you, what is it? What do I like? What did It's you like- say? Like meat, like chicken, or Okay. like, Un point, Oh. moi, men bouillon. Two, you still won. My mom is two, and you still won. Ok. Cinquième question. Non. Quatrième question. Qui rêve moi? What's my dream? What's my biggest dream? Ooh. Qui pigo rêve moi? Puis, go, vous t'as aimé, une grande dame, vous t'as aimé réaliser un pile bagay dans la vie. Mom three. Mom three. I'll tell you what she said. What is my biggest dream? Well, first of all, you want to be able to travel, be your own boss, and have your own business. You want to work for anybody. Businessman. Businesswoman. Yes! Yo tout de gen sa. Toi tout. Toi tout. Ok. Cinquième question. Qui pays m'ta aimé visiter? Which country I want to visit? Which country you want to visit? Bah, comme ça, non, pas de jam dire. Pas qu'à venir poser ça, me connaît ou, pas de jam qu'on a, bah, ou planifier avec Mario. Pas de dire, là, m'pas perdre. Mom is saying that, oh, this is the thing I tell you. I never tell her and stuff like that. No Facebook, please. Not Facebook, that's YouTube, Mom. Okay. Okay, go ahead, babe. Oh, there's a lot of countries you want Well, to name visit. one. Well, you want to visit Brazil? I never said I want to I never said I want to go to Brazil. Never, ever. So zero. Qui country m'a vu visiter? Ou pas de jam, tu me sortes en Mom. Non, pas faire ça, Jenny. Okay. Tu parles qui est-ce qui connaît Ma vu visiter Dubai. I want to go to Dubai. Dubai. He knows He that. paid. He knows that. He knows that. He knows that. Avec Dubai. Pays kote moun yo mette ba nan tèt pays arabe yo. Kote pays pi riche la. Oh, Yeah, Dubai. Arabie Saoudite. No. No, Bah, mom. on est ça comme d'aller. Okay, 3-2. You still 3-2, 0-0. Sixième question. Do I lie? What? Est-ce que je peux mentir? Non. Ça son moun vrai, m'ka dit ça. So elle fait, ou met à tuer là de Will fait. Ou met tuer, ou met li kon mourir de Wim fait. Okay? Do I lie? Well, like I said, no, because you're brutally honest. Il doit carré pour moi Ok, c'est ça. 4-3. C'est toi. Toi. 4. Ok, septième question. I came enough from him to be honest. Which person in my family is my best friend? Like, Magdala. Ça c'est Magdala. Et papa était là, c'était papa. Papa mourir qu'on a c'est ma tante li. okay, 5. What were you? Because I had to walk. Okay, so so you got. Qui l'on va en 4 salles, tu gets un petit Magdala tout? He said Maggie. No, he said, Mama, Lindsay Maggie, va voir Lindsay Maggie. Come in the back, Okay. Pastor Maggie. Come in, Bill. Come in the back. Okay, Mom. Ou 5, then you cut, right? Okay, 5 cut. Okay, 8e question. Best quality. Best qualities, everything, mommy. Qualité, moi-même connais li très honnête. Bon Yeah. qualité. The best Honnêteté. qualities you are, you're so lovable and you're Oh. caring for people. You're gay. Okay, 8e question. No, then 8e question déjà, pas vrai? Yeah, that was 8e question. 9e question. Qui sont pas aimé la caille moi? What is it you don't like about me? Nothing. I love everything about you. Qui sont pas aimé la caille moi? Ça m'a aimé la caillou. Là, vle font bagay pa gen moun ki ka eto. Même là gen danger là dedans moi foncer. Mom said if I don't want to do it, if I want to do something, nobody can stop me. Even if there's a danger in there, I'm just gonna go in it. Is that true? That is very true. 10e question. Ma kite pou m'pose li en dernier. So, kounya m'pal baye mon chance pou yo
like, pour poser mon question and then pour me répondre. Ask me a question, posez mon question de où, posez mon question de où, ask me a question about you and then I'll répondre because nous répondons 9 questions. You want 6, you want 5. So my mom connaît plus que my mom connaît plus que Marie. My mom knows me more than you because my mom got 6 and you got 5. Boo. Qui sont va aimer la caille moins comme maman? My mom asks what is it I don't like about her as a mom. O Teddy too. Love it for bagay. My mom is like me. Whenever she wanna do something, she just do it. Like even though you tell my mom, no, don't do it because it's not good. She just like, yes, I'm gonna do it. I'm gonna do it. So she's like me. That's mean I got this from her. E konsoye. Love is for bagay. Yo te met du maman, di pa bon. Non, tout est ton ba ou li mi a devant. Tout est ton ba ou pas bon devant ou wap fel. Non. E pa bon ak da la. Non. Yeah, Non. Si pas bon mon raison valable pour me faire ma faire. C'est ça quoi, mon agay. Mom say if you don't give me a good reason, I'm gonna do it. That's very That's true. bad. That's fair. That's bad. Sometimes you don't need a real reason. Sometimes you don't we need need. like no, pas besoin raison comme si du pas faire so ou même comme ça ou très comme ça. Ça veut dire ou se répondre question ça de moi, me prend ça même côté avec. I got this from her because she said that's my worst habit. So, what about you, babe? Ask me a question. About me? Yeah. What is the most important thing to me? Xbox. Why man pas na musique? You know me Xbox, Leon. But me so contrôler. Am I lying? My family is the most important thing to me. Oh, I'm sorry. Well, Are you that's a zero, plus Jenny? for me. Zero. Dang. Oh my God, zero. Zero. no, it's a thing. It's a Big thing. ol' zero. Thing so bad. Your Xbox, you like your Oh, Xbox too. Lord. And it's Yeah, like, but- même la, bam zeno sa fèm di sa, même la ma fè travay, even though I'm cleaning the house, li djou, pa touche Xbox nan, pa mette la but you like, don't touch the Xbox, don't do this to the Xbox. Xbox sa son zè. Nou kon sa ke le zè, hein. Mon baka fwen ya Xbox, so I thought it was. I thought it. Hey, Mama, this is something. But still, you took it too literal though. Well, you said a thing. I answer as a thing. A family is a thing. Okay. Well, your family is 0 for me, but I won. Me and my mom, we won. Okay. Okay. Ça c'est dernier. Did you enjoy the video? I did. You did. We enjoy video. Huh? Oh yeah. One So- point for me. Nice. No. So yeah, merci guys, it's gonna get a video. So seja se dessa na vim no mamem, fazendo aí tem mesmo côté, so teve no ali live, teve fonte video on ma belle. Comme de mettre sur channel là, so ça c'est mamim, that's my mommy. Mon qui va connaître mamie ou mamim. So yeah, merci d'être nous regarder vidéo and then abonner, comment, subscribe, partager les stories avec famille. Toujours comment en bas pour me capable répondre, m'a fait effort pour me capable répondre tout le monde qui commente. And then me fait commencer à bailler conseil dans dernière vidéo, me te bailler conseil. M'a essayé ouais si me te capable conseil dans chaque vidéo m'a fait parce que bah j'aime connaître ça, on a traversé dans moment. So je dis à mamie m'a bailler conseil là, bailler un petit conseil maman. Bon, conseil que m'da vle porter pour nous, m'a souhaité m'ta vle di nous pour nous croire dans tête nous. Rester positif dans tout ça n'a fait. Pas jamais care about de ça mon a dit. Croire dans tête ou et puis ou privé, OK? Yes. Voilà. Vous voulez bailler un conseil? Do you want to give an advice? Do I want to give an advice? Yes. I mean, 2020 doesn't necessarily mean a new you. It just means that you have to improve
on Les yourself. di 2020 pa vle di se new men, mi just vle di ke pou amelyore la kayo, pou fe kom si improvement la kayo. And just whatever you want to get, don't let anybody stop you. Just continue pushing and persevering. Quel que soit sa bezwen genyen, pa kite anken moun stop ou, just continue pousser, continue chache sa bezwen. And well, this one's gonna be an advice for myself, and that's to learn Creole, because it's a lot of translating. Advice. You don't have to put an advice That's for advice for yourself. myself. Everyone's getting advice out here. Okay, yes, abon Creole. This is sa kwa diya se advice pou tèt li pou la bon Creole. Ma pote l ti Creole la, but papa may tan. Iba fèk mwen, I said I'm teaching you some Creole. Moi comprends Creole tout petit. There you go, tout You go petit. with- So yes, you guys, merci pour ce nouvel vidéo. Once again, pas oublier subscribe, say it, subscribe, Subscribe, comment, comment, share video. Share abonnement. share video. Merci. Bye. Mwah.